Kalau kita bersepenyak mau penan United Sport Social and Cultural Club Lasai Kasngi. Hakanai kemadan. Napeng jungpi kepajba keman simenta Lasai Kasngi. Si pungut papin sura ya si potli keran kalak kata si pulak kabanengkong haduk spor yo silang. Te kanai kemadan sudah penleka ya kulidro men hakato kawe kabadang sudah kajing penleka ya kulidro. Te Lasai Kasngi ru pelong biang ya kulidro hakanai kecaka. Te hakati kelari on peleka ya kalau gidro badun buru da gajan skin hakati kecaka bamapi ke bayang nagane kecaka ke bangayeng mentaru pirang banyu ikan diang yakin nembar ki bon peleka hakati kecaka la saya kesini te kejakan peleka gidro kalau hakane kecaka bari kali pila ban yang hakane kamaran kane gawe nang takati sate sa du seneng pila penyang kali kecaka kalau kecaka kelut bah pinam kamban khuslai lar piwan nam tak parking jong kali ba sumbar ban kiar penyang hati surak dari rung besi sepo yang baik na kamadan man ya kecaka man pelekai hakane kecaka pila ban yang ban songkai hakane bran plang hang ne te ya kalau gidro an pelekai be hang te nam ta jong pi ki bamla ban poi la sai kasngi hakane kecaka ban yakun ban yo lang gini gi siputli kran lang sofa sapun yang ha nomor pun bangawala ban pentin nam ta jong pi man pelekai online re hakal gidro kadai kejim pelekai ya kalau gidro ka pasut nak tam laban ong kejim pelekai gidro kan dei be hap jaga khwai namar kejim pelekai ya gidro jaga khwai jadi online bat jadi tiket swa kasngi ban pelekai ya kalau gidro re undi be tang sisngi kata kisngi ba pelekai ya kalau gidro tikum juru saya kasngi hang ne po kenci mo panan kalau gidro ka ban penyat ka mo panan United Sport and Social Cultural Club hak ba sipulak kerang kemenkong du seputli kerang kelang lasai pelekai kana kecaka te nama jong pi bong ban poi sofa sefun yang hau nomor pun katau praperlan nyun saulan riu pendai bangla pentin nama jong pi te pila ban jipe yang hau ni nombar hi ban ngan sasan ni pi ya tiket lane ki nombar teng tiket laru tiket jong pi unpom ngan semen sim hi mangai ki price namar hak kecim pelekai roh jak kwai jula ban pentin online ane om jula ru ban di hagi wi ki jakala ne hagiwi pat kisni henrei tang la sai kisni undi tikan ban nam jung pi ban kibon on poi ngan spentit manga balda lara ketiket ka jung pi kapom pila hi banyu ki price ngan specim hi manga ngan sai manga hakti jung pi ya ki price namar onai por be tang hapo 10 minit ana new minit ban cim ki price tikumta lalu nomor jung pi upom pinumla bonon cim henrei ngan cim manga ngan sai pi ya ki price Tengah pilih tu ya kata, lara pikuk apa simenta saya sulek kumta, lara pimlak ban boy la saya kesini. Ban nagaleng jungar ngakuan pensai kumni kendian. Ba bun yu perkat manga ngadai unang sengkwalane unang peniat jak gidro hanrei ngas kuat metu ba ngadai tang unang penirap ban advertisement lem nam tajungki ba kamno mapi penyo ya kajing tim. Tekum tah ba ngamdai unang peniat lane ngamdai unang penilekai. Ngalak ban thit itikan tekum tanam taki perlok ru ngalak ban penthit ya kitikan tum ta wat tu bakla kanai kamdai online re ngan penthit hi manga ban la tiket jong pi upom ngan pensim hi manga ki pras ngan sai ti jong pi te tangum ne ngit plesai bat se pun knang plaun pun man tan ne 11 met ne la sai mestep ru ba kamno bangla penthit pi kitikan khublei sibun